Ke a le dumedisa babuhi le barati ba Mohaladitwe Broadcasting. Letsatsing la kajeno re na le Ntate Moruti mahareng a rona. Ntate Moruti re tsebane nako e telele, tsela eo a tsebileng Ntate Modimo ka yona ebile tsela ya mohlolo. Re tlotla re manolla tsela eo a ileng a tseba Ntate Modimo ka yona mona ho Spiritual Corner o tsena tsa semoya. Mme Ntate Moruti o ka dumedisa babuhi lapeng, mme wa ba bolella wa ba dumedisa le North West le Botswana, wa ba dumedisa wa bolella o mang tle jwalo ba dumedisa Ntate Moruti. Ya le dumedisa babuhi ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, Botswana, North West. Ke le ka fumana morena Jesu ka tsela e nngwe e makatsang. Mo ne ke le teng pele ke ka tsebana le morena Jesu, ke le motho a leng ka ra lefifi la dihele hobane ke le motho eo ana sebetsa bongakeng yona ja Setswana ja ditaola. Ke le motho ona fofa mono ka phate, ke fofa ka lofu, fofa ka motsikiri ona ba re ke lefelo la jwang. So ka kreya evangeli ya morena Jesu ya nhlola, ya fetsa bophelo baka, ya fetsa pelo yaka. Ke se ke leng sona ka baka la evangeli ya morena Jesu. Taba ena ya go etsa sethosela ke taba e ne le bobebe dilemong tseo ha ke sa itse Modimo. Ka nnete motho o tla ba patwa a le teng mo a ntse a shebile lekase le, a bapile haeba ke mosimane, a bapile le ntate a hae a ntse go shejwa lekaseng mono. Mofuyo na le ena o ntse a sheba ka mona le ena ntse a lebeletse, mara ka bo madimabe ba le hae mona ha ba mmone, ba tseba hore ke ena yo re mmonang ka dintho ena ke kota fela setshwano sa hae. Ena o teng wa phela ho mo a tshwereng teng, a tla rongwa a etsa dintho tsohle. Haeba o motsetse hore a be mosebetsi wa ho hlokomela leruo la hao, na le hlokomela bosiu kaofela, motshehare a robala, motshehare a robetse jwalo o ntse a go hlola hore a metsi o na teng. La nka kgelela dintho tse le gore leruo lono ka ke wa mmona, mara o tla bona metsi a ntse a sa fele. Motho ona ba habo ba tseba hore o patilwe go fedile. Okay, re tla kena ho tsona. Le utlwile Ntate Moruti o sa di thatholla wa di otla. Re tlo bua ka hore na o fumane morena Jesu jwang. Dintho tsena tse a di buang kaofela ke tseo a neng a di etsa ebile a le tsona pele a tsebana le morena Jesu. Jwale o tlo re bolella hore na ho ile wa etsahala a tsamaye a ilo sebetsa mining, mme wa etsahala hore a welwe ke mine, o ile a hlokahala. Mamedi ha ke a phonyohela. O ile a hlokahala, a tswa bafung. Modimo a mo fa monyetla wa bobedi jwalo ka a bua ditaba tsena. Mme ke rata hore a bue hore na jwalo ka ile a thatholwa, ne ke re a le dumedise, a hlalose hore na jwale bophelo ba hae o na bophela jwang. O tla re hlalosetsa le hore na ho fihlela a nka morena Jesu le hore ho fihlela a ya sepetlele ka mora taba tseo tsa mine. Neng ke tla mo kopa hore a kopolle mona, le tla bona matsoho a hae mona hore na o na robeile a le jwang, mara tseo kaofela o tla di bua ha ntse a atamela ditabeng tseo tsa hae. So jwale ntate ke kopa ho botsa ho ena mole o no re batho bana ne le kgona ho etsa batho dithotseng. Jwale ha motho le a entswe sethotseng, se etsang mosebetsi wa sona ke ona wa hore se shebe dikgomo, se kgemetsi, se etseng. Sethosela mosebetsi wa sona o ka sebedisa go tlhokomela leruo, dikgomo, ka sebedisa go kolomaka jarata, ka sebedisa go kolomaka kitcheneng, a etse di-washing bosiu. Go robetswe batho ba batswa ba makale hore mme wa lelapa le o hlatswa bosiu wa ka kana go etse jwang, kante ha se ene. O ka se sebedisa ha o fetsa go paka dintho go aena, go di paka di-wardrobe-ong. Hape o ka mo sebedisa ha go ya mabitleng, go ile go tsusiwa motho ya fetsang go patwa motshehare a ntshiwa go nkwa dinama, diphatse tsa dinama tse di a go sebediswang mo dijesong go jesa batho. O mo sebedisa hona mo a ya mong
ho na le ntho eo e bayang phatleng ya hae. Ha o e beile mo ha ntsa etsa je ka mabogo a gagwe, le ka se lena le ntse le tlhatlwa fela mono. Ha o fetsa go tlhatlwa mono, mbu ona wela ka mo, wela ka mo, ka sena etswe a etse jenana ka sena e saeteng e sa tshwarwa ke motho. A fetsa a etse jena etse mmu ona kaofela o ka mona ka hare ga sekoti se o tswe kaofela. Lo bule lekase a eme mo, lo tseye se lo se tsayang, bang ba tsaya dipelo, bang ba tsaya matshwafo, bang ba tsaya sebete, ntho nngwe le nngwe e leng nama ya motho mono. Ke mesebetsi e mengata ya e sebetsang. Ka mantswe a mang ke sa o kena anong ne le etsa lesilo gore motho ona wane wa Raitlhwana ke lesilo a rula mo baswing mo tle kwa lo tla o bitsa. Alright, jwale ke batla o tseba mona boloing bono le bongakeng le eng o no traina batho kapa o no le principal o no na le batho ba o ba trainang pele o fumana morena Jesu mo, kapa o no etsalang kapa wena o no le moithutana kapa bane ba ona le ba o ruta kapa o no so graduate-ile o le principal jwa? Ha pele ke ga kry-a morena Jesu tho tsena go tloa morago kwa dipolasing le batho ba morekong ba ise ba nkitse, ne ke trainer, ne ke le director, ne ke le mogolo bathong ba bangata. Ke ne ke ba ruta, ke ba trainer, ke ba phasisa. Ha go iwa dinakong tsa di-festival re fofa ka batho bana ba re ba pagamang. Motho a ntse a robetse bosigo ka o sa mo kgatetse o tswa go boa Bonatala kwa, ke nako e ba yang testeng ya bofelo ya go pasa. Ha ba pasitse jwalo ke a hlahloswa hape pushong e ke a hodimo hape e feleditse ke le director hodimo a di-director kaofela. Jwale o ko re bolelle ena jwale ya ho fihla ha hao sepetlele ntho tseo kaofela. Hore ke fihle sepetlele ke ne ke welwe ke mmaeng. Re ne re tswa mo gae e le December ka ya mosebetsing hoseng, ke sebetsa shift ya phakela. Ya ra ke kene mosebetsing kopane le ntate o mongwe yo tšhaisang bosigo a tšhaisa ya re go siame ka mo. Ha ke kena go na le poleke e bidiwa race, ha ke kena kante foromane ya ka e kgolo o teng ko pele kwa, ba le ba mmoleletse gore letlapa le mo le kotsi. Ya re a le tsitsinya nna ke ntse ke tla gona leo ke tsamayang mo pele ga gagwe o na bidiwa o te pekinene ya lekgowa, ke bana ba ba tsang dibaesekele tsa maburu ko tlase kwa. Ha ntse a le mo pele ga ka re bone le gore fela ntate o la re pasopa, letlapa le le ga le fihla la mo feta, la feta ka nna, la rola la ya tlase ko tiping. O ne poleke go teng ke race, ke poleke e fologelang jang ka mining ka tlase. Ya tla le nna ka lesego la modimo mo tiping go na le stofo se se ngata. Ntho e bitswang stofo ke matlapa fela, letlapa lena la eta la nkwalla mo. Site ena ya ka ya ko pele ne le ka morago, ka mona ka morago go le ka pele. Ha ba nkitsa mo letlapa le kwaletse ka mantswe a mang o re o no twisteile tjena. Ke twisteile bo ka pele bo le ka morago bo le ka pele o jikeile jwalo ka nka jika popi ne ke le ka tsela yona eo. Banna ba sokola letlapa ba le sokola go le ntsha go bofelong ka bona ka utlwa gore le a ba hlola. Ga utlwa lekgwa le lengwe a re le iteye ka bomo, ga bua ke le tlase kwa kare a lo a mpheleletsa ka lesego la modimo. Ntate ona a nkutlwa a re motho o a phela wa bua ka iphenda ka re a lo a mpheleletsa na. Ba tsimolla ba ne ba re a re le iteyeng ba re ha re le tlwele ba le chase ka dibomo tsena tsa tlase majarting gore le phatlhala le jwale hana ba le chase. Nama ya ka ne ya gona le role fela go sena ntho e ba ne ba lo bomella ona ba go bomella ka ne le kwaletse mmele kaofela. Ha re fetsa mo a re motho wa phela yo a re se ka ra kenya bomo wa phela motho. Ba tsa metšhini e mebedi e bora mining ba bora, ha ba fetsa go bora ba bora le ko godimo ba kenya marifu ba utwale, ba tsa di-chain block ba lekile le ka dijeke tsa makalanyane ba le jeka jaanong
ha ba le jeka le robega mo gare le ntse le robegela godimo haka la robegela godimo haka banna ba ya jalo ba le jalo go fitlhela ba bona gore ke nna yo le kwa yo mongwe a tshwara ka loto lena la left ra la right a goga fela bona gore go fedile ba utlwile ke a bua mara ba bona gore mara bophelo bo ka ke ba tlholo bo nna teng ba nkitsa jwale ha ba setse ba mpeile mo dikgopo tsa saete ne di setse di tlhabile ka itswetse ko ntle masapo ana a emeso o thubegile ka gore nama e tswile yo hlabile e hlabile marapana a tlhabile a tswile ka nameng gale bampamo yo mongwe a ntshwara mo a lekgowa wa khiba seka lekgowa a ntshwara mo dinokeng yo mongwe a ntshwara hlogong yo mongwe a ntshwara mangweleng yo mongwe a tshwara dinao o tla nang sheba a re ke tla bala 1 ha ke re 3 re be re phetola maotwa bana ba tshwere mo ba sa pudele go godimo mo gore ke se ka ka tsitsinyega kwa mantswe mang ba khutlisa jalo ka ke re popi ya ijikiso bana ba o hateletse bana ba khutlisa dinoka tsena okay ha ba ntse ba tshwere mo le lekgwale a re 1 a ntsheba a re France ka mo sheba a re 2 ka mo sheba a tsholla meogo a re France ka mo sheba a kwala mahlo masapona na ba busetsa ha ba fetsa a ntlogela mo a ya dinaong ra ya lekgwale le ngwe le ntshware mo ba khota melo ka ditshika tse tsa re kha go ba khutsetsa masapo a le ka hare ba ntsenya stretching ba nkisa ko ntle ambulance go ba wonse mmui lapeng mane hore letso la hao ha o le beya tjena le jwa so ene le taba eo e jwang le taba eo so mmui mo lapeng o tla bona letso lena ha ke le ba le letso lena ha ke le tsitsinya ke masapo ntwe ya tsitsinyega le masapo ana a emeso ha kopana ha ke bereka tshwantse ke le elelle bana ha ke bereka ke phamisa la baleya le ka mole la baleya lena le setse zwa ke ba dikila holo le a opa obane a khotla so ba nkisa hospital kwa ke feleditse ke utlwa manese le di doctor dire helicoptera e bokgakala bokae ha ke a bona ba ntsaya ka iswa hospital ya Gauteng ka di mine e bidwago Radmusher Hospital ha ke le kwa letsatsing leo ke le kwa ke dutse mo ka robala mo ka osane ntho e ke bone letsatsing le ha ke robetse mo ke bone ke tswa gara monyako ka stulo bjale ka ke dutse se dule sa tswa ha se tswetse ka ntle stulo sena sa tlhatloga se tilo se a sentse se a godimo e ka re sa fofa go na le lentswe le a bua le re shaba ko tlase ha ke theo sa hlogo ke shaba ko tlase kwa e bona mmele gore ke bone gore ke nna ha ke a kwalwa mo mara mona go kwadiwe go kwetso ka lapa e tshweu go ya kwa ke ipotse gore ene mo ke feletse ha ke na mahlaba ha ke na next ke ipotse gore motho le moseke nna gore gape ke no ke bona hape o le mane betheng ya sepetlele ke le betheng ya sepetlele dingaka di eme ka mo ya tsamaya ka nte ka nako eo ntho ena a ntse e tlhatloga e tsamaya ka nna go na le dibaka tse ke di fetileng moo ka feta batho ba dutse moo mara batho ba na ntho e utlwisang bohloko ba opela ba bina mara ba ka ra kgabo ya molelo batho ba lentswe le re batho bana ke ba le ba lokiseditsweng go ya sekoting sa dihele ha ise ba ye diheleng ba santsana ba eme ba letile moo mara ba thabile mara ba go pela mo ka bosakhutleng mohlang lefatshe la hlolwang
ka tsamaya ka nna ka ya ntho ena ya nna ya le nna ho na le ntho e kotsi e ke e boneng moo e utlwisang bohloko. Ka bona masea ba ntse ba lela mono, bana bane ba na le dinomoro diphahleng. Lentswe le le bua le nna le re batho bana ba dinomoro diphahleng ke bale ba mma bone ba ba lahlileng ka di-condom. Ba phela mo. Ntho ena ha se nomoro, ke lebitso la mmae eo mo lahlang, eo mo lahlileng ka condom. Yale ke lebitso la ga ntatae ya mo lahlileng condomong. Ka mantswe a mang ntho ena ya ba reng ba i-protect, ba re ba i-protecta kanto kwane pela modimo ba etsa kotsi, ba etsa sebe, ba bolaile. Lentswe lena le tsamaya di bua le nna le re ba bolaile bana ba hlokofetse ka pelo tse di bohloko. Bana ba hlokofetse ba latlhetse fela distrateng. Bana ba hlokofetse ba latlhetse fela dinakong tsena tse tjhesang, letsatsi le ba tjhesa, nako tsa dipula di ba nela, nako tsa mariga ma otlwa ke diphefo ke mariga. Mmaene a thabile, ntate a thabile, a apere a sa kreye serame ho hao, a ntse a phela ha monate. Jwale ya taba ena e thata, a ko ntshe lekweteng. Jwale ho ya ka wena, ke a kgola ile ho bontsha le ba bo di-abortion jwalo. Jwale ho ya ka wena o lokela ho etsa le jwang batho ba a kere lefatshe le re lona le etsa family planning le a etsa, ho ya ka wena o tlamehile ba phile jwang batho boemong bo, kapa ke ho ya ka nna ka mokgwa ke boneng ka teng, ho tlamehile batho ba tshabe modimo, ba hlokologe le go Morena Jesu. Ho ne ntho e ba e etsang ke dikgatlego. Ke sa o kenano o hopole ho na le o mong o pholositswe, o mong ke moruti, o mong ke ngwana modimo fela o rata mare ba na le bana ba nyalane ntse ba sebedisa condom, ba ipolella hore ba etsa bo di-family planning jwalo ka lefatshe le bolela, ha ba batle ho hlahlamisa ba batle. Jwale ke batla ho tseba hore na boemong bo o etsa le mme be yena itlhabang fela kapa ho etsa le jwang? Ntho ntate moruti ka mokgwa ke e boneng le go utlwisisa bo e seng ene tsamaya le nna ke boleu, hobane ke polao. Ga ke re modimo hore o se ka bolaya motho. Ha ke re mme a ihlabe re plan le re etse family plan, ya bolaya. Why ke bolaya? Re tla tswelela ka mosebetsi wa bete, mara ha gona bana ba ba tlhagang moo. Mara modimo o itse a tang lo tla le ka lefatshe. E ne ntho e gore re e fitlhelele e fele ke hela ha batho ba ka tla go Morena Jesu. Ka gore ke a dumela gore batho ba bangata, mme ke moruti ke mophuthegi, o etsa ntho e o pholositswe, mara o fosetsa lefoko la modimo, o ruta batho, o kenya batho sekoting sa dibe. Go molemo ha nke le re ntate ke sena thari boemong jwa gore ke planise go bolaya ntho e ke senang yona. Ene go molemo ha mmeo a sena thari. Jwale bana ba senang thari ba tla etsa bo ba 5, ba tla etsa bo 10, 15 jwalo ka batho ba pele. Okay, ke ne ke mpa ke o ntsha, re tla ba le session e nngwe ba mamedi ba ka mo re tla buang ka tsona ka botebo. Re ne re batla hore a fihle mane mo e leng hore o hlokahetse jwang, o tswile jwang, empa fela ke ile ka angwa ke eno ya hore a bona bana ba di-condom-ong, a bona balla ba etsa. Tswela pele, ke se ka hlola ko stopa pono ena ya hao ha o ntso le mono. Ka nna ka tswelela le lentswe le lentse le tsamaya le nna, o no le mane mo o se o bontshwa bao ke sena ke bontshwa bana mo baneng bana ya di-condom ba nang le dinomoro, batsadi ba bone ba phela. Lentswe lena le re bana bana mohlang lefatshe le yang bokhutlong, batsadi ba bone ba go ahlolela sebe sa go bolaya. Honne ha o sebedisa condom o bolaya motho, hobane wa itse gore kopanelo ya ntate le mme
ngwana o tshwanetse go hlaga. Jwale ha ba etsa jalo ke boleu pela Modimo, ke sebe pela Modimo. Ka nna ka tswelela ha e shuta hanyanyane hela gaufinyane mole re tloa re kena mo poleke nngwe e ntle, poleke ya teng ke gold fela di-strata tseo. Ha re tloa re kena moo ho na le ba bangwe ba dutse mo, bana ba kentse ditlhogo, ba ka re ga dintho tse bohloko. Jwale ka le tseba hore ngwana ha hlaga o hlaga a le jwang. Bana bana ba le ka ra dintho tse bohloko tseno, ba lela. Ba bangwe ba mo e ka re ke di-emere, kgamelo. Lentswe le re ntwena ha se kgamelo, ho bontsha gore ngwanona o latlhetswe ka ra toilet. Jwale toilet ena mona e hlaga jwale ka emere gobane o latlhetswe molomong ona wa toilet ka mo e le motho a phela. Mmae a etsa abortion, a bolaya ngwana ka gobane a sa batle go belega. Ga hlaga ausi yo mongwe a le motle, lentswe le la re yo o emetse letsatsi la gago la katlholo, ha fetsa go etsa abortion a shwa le yena. Jwale o emetse go ahlolwa gobane o bolaile a tswa shwa a sa lokisa sepe le Modimo. Ha ke utlwa kgang ya gore ha a lokisa sepe le Modimo, ka lemoga gore motho yo na a tshwanetse gore a pholoswe, a kope maitshwarelo mo Modimong, a tswele pele le Modimo. Bone bao ba leng ka ra dintho tse di kwallang ngwana ha hlaga a tswa konomakiwa se a hlaga, ke moo lentswe le re batho ba kaofela bana ba ke ba latlhilweng ka abortion. Ba phela, o e lahla e le nthonyana e sena mosola, ha e fitla ka kona ya phela gobane ke ntho e entsweng ke Modimo. A etsa tseba gore ntate le mme ha ba kopana, ngwana o tshwanetse go nna teng. Ka ithuta ntho e le nngwe gore go raya gore mo pele ga Modimo ha gona family plan. Mo pele ga Modimo lo tswelela go fitlhela Modimo ene a lo stopa. Ka re tshwanetse re ithuta gore go na le dintho tsa boloi, yaka ke bile ka boloi, batho ba bohlale ba ka go stopa, but Modimo o na le maatla a go bula go tswella pele ka thari. Go stopa thari go tsala bokoa mo go ntate, go tswala bokoa le mo go ene mme. Jwale wa nna wa bona tse feng hape a o tsamaya gobane ho na le mane o ile a re ha di qeta o bona o na le mo ile a thulana mmele wa o kgutlela ho wena until tjena le tjena. Ke batla o fihle le moo. Ya mo ya mone ke di gela kae. Vale ke tsene di bohloko ka tsela makatsa mara ke a go di bua ka tsela ke di boneng ka teng. Re fihleletse batho ba bangata ba o pela dikereke tse farologaneng, ba bina ba o pela, mara lentswe le re batho ba o pela mara pela Modimo ha ba tsebe. Ka mefuta ya ditumelo tsa bone, lentswe le la re gobane o keke wa sebeletsa Modimo ka mokgwa wa kgale o sa o lahle, ene gore o lahle ke a o pholositswe. Ha re feta moo re fetsa go kopana le batho ba a kopana le kereke e kgolo e ke tla e bua ga se ka mo maswe ya ZCC ne re ga ba bina na le ditsena go kganya go tswa molelo, ha ba jampa yana go tswa molelo, matsong a bone go tswa molelo, melomong ya bona ba opela go tswa kgabo tsa molelo. Ke ipotsa mo pelong, ke a ipotsa nna ntho ke e bona go gate yanong go iregang gore ke maatla a pina eo. Lentswe le la re ke puso e ba e sebeletsang ba le ko lefatsheng, ke puso ya molelo wa sekoti sa dihele. E ntse fela jalo, e mphitlheletse ntse fela jalo, ha hona tsela ya go e lokisa gore go e baakanya. Lentswe le ne le bua le nna e seng motho mongwe gore ke puso ya mokereke e feleletsang teng. Ke mo ke ile ka ithuta gore kante ka ntle le Jesu go na le puso e re e berekelang ha re sa pholoswa.
pele ke tsena mo mmele wa ka ne ke tšhaisana le o mongwe teng ka fitlhella kuana yena ya marapo a ne ke a tshela e le mo ka re so ka mantswe a mang ditaola tsa ka re so se mo se tshwana le saka a re a se tshwane ke shone se wa bona se a tšha ke mohlamolo o pholoswa o di neela bana ba modimo ba di tšhesa wa bona dikaone tsa gago ke tse di a tšheswa o nono o rapela mara o le lefifing wa bona bonkgono ba le ke bano ba rapela ba kopanya le modimo ntse gore modimo le badimo batho ba se modimo ke bašwi lentswe le la bua le nna jalo so ra feta moo ha ke feta lentswe le na la re sheba ko tlase ha ke dira tlhogo ke sheba ko tlase ke bona mmele wa ka o setse o le gaufi ha ke re ke tšhaisa mmele ha ke re ke setse ke phapha kanti ke o seng ha ke phapama ka kua ka re ke a sitwa mo serameng ke kopa dikobo jwale ha o sa le ponong ha ke sa le ponong jwale e se le wena o nameng ke nameng ke tšhaisitse mmele wa no le hodima stulo o kopane le wane o ka sepetlele hodimo a bete alright a ke itse setulo se feletse kae a se ile morago gore jwang a ke tsebe ka re ke a gatsela mo ke kopa dikobo mona go a bata kanti lato mo ba re ke William Khosa wa Mozambique a nkutlwa a tla matha ha bula monyako ke monyako wa moshara ka raga la yele ke tsentsweng ka ra yona ka re ke a sitwa ntate ona a kua a wela mo manese di doctor ba ona sebetsa mo manese di doctor ba tla go kena mo ha ba tla go tsena mo ba kreya gore motho o tsogile ba tlogela ntate le ba ntshwara ba ntsaya ka isa mo le ka tlhajwa dimao ka kenywa metšhining ntsena metsing a tšhesang gore serame sena se tswe mmeleng mo se tswe ka ra mmele o sa tswa ke tshware hanyane jwale kopa o hlalosetse momamedi o no le Rustenburg ka nako ke le Rustenburg ke di mine tsa Blackskop kona Swartland o hopola sepetlele sa teng sa mokone ke le teng metšhining eo e kore mo ne le teng mo ke ne ke le teng ha ke etswa dintho tse ke hospitala ya kgolo ya di-mine ne bidiwa Radmushar Hospital okay yana ba tlwaetse go ibitsa ba re mo Selekase okay ne ke le hospitala eo okay mo ne ke roba ditswe teng ha ebe ke a hopola ke ile ka ya ha ne re le kwana ho wena Morokweni North West re tla etsa ntho ena hape ha ke ile ne re sa ya ka television wa ba wa mpontsha ntho tse ne di utshwere mona le maotong kaofela o bore ho nna ba bile ba ile ba tshoha haholo ba etsa video ya ntho e bana ba qala e bona gore ke tla boemo ba hore wena momamedi motho mongwe o teng a shebeletseng mo wa le haya rai ntho ena ke leshano batho ba rata ho bua fela ntate o tlo hlalosa mona ba ile ba batho ba sepetlele ba ile ba etsa video ba ile ba etsa video ke ile ka bontsha ntate moruti ntho e tshwara mo e sa le teng ha e kwana go se khale le motsepedi tse fitileng ke le hospital ya ganyisa mo ba ile ba mpha engwe gape go ya ka bokwa jwa mokotla ba le mokotla ona wa ka o kentswe ditshipi o kentse di-screw ha ke na masapo a mokotla ha ke ntse ke huba majana ke ka di-screw tse di kentsweng ka mo ka tseleng ke gobetse ka yona ba ile ba mpha ntho eo ba etsa video mara ba gana go naya yona ba re ya go tshosa bana video ba entseng ke phapang mo le mo ntate Khosa na kua teng a wela fatshe mo monyakong ha ke fetsa go raga la yele ya moshara mo ne ke roba ditswe teng jwale ba ikhipile e le sepetlele so mine o ntso sebetsa o sa sebetsa or like mine o ntso sebetsa le sepetlele ntse sebetsa mohlomong ka nako engwe ha re ka ba le nako go ba ntho tse jwalo
ke dumela hore ba di beha di-archive-eng tsa bona ha re ka raya ra ba kopa la re ba bolela re ise ho bana o ba ka nako ono santse o le jong mohlomong hore o kopa o e shebella fela ba ka re bontsha yona okay ba ka re bontsha no ke ditaba tse jwalo o ka tswela pele he ntate ya ha ke fetsa mo ka ntshiwa mo metsing a tjhesang serame sena se dule ngakeng wa re serame se sa go dula mmeleng mara o tla phela nako e telele ba nhlaba di-injection ka tsewa ka isiwa wotong ka robatswa wotong tsela eo ke ne ke kgobetse ka yona le mohlang ha ke ne ke utlwa hore ke a toilet ho no ho sena letho le ke le utlwang ka pele ka morago ntho e ke ne ke bona fela ha ke konomakiwa ke lemoge gore ka nnete ke ile toilet e kgolo ke ne ke bona fela ka tselego ke ne ke gobetse mo e leng gore di-doctor mohlang ha ba go traina maoto ba tlile ba tshogile ba re na ba sa dumele ka tsela eo mokokotlo wa ka o senyegileng ka ona ka teng bana ba sa dumele gore nka boela ka tsamaya ka maoto a mabedi ke rata ho tshepisa momamedi bo ntate le bo mme Makau le Makgarebe bana ba banyane gore Modimo ha o na le yena dintho tse di tlholang batho di keke tsa mopalela ha ke sa shwa selemong seo ka tsela eo ke ne ke le ka teng Modimo ke mo leboga ka tsela e nngwe e makatsang se ke se bone a se etsetsa nna bophelong ba gonne go ne go tsentswe metšhini ka ha go phuntswe ka mo go kentswe ntho go te ntho ena motšhini ona o duma motshehare le bosigo ha o stopa go kengwa wo mongwe ona o tswela ka go duma ntho ena go te e traina madi a tsholegetseng ka gare ka mo gore go te engwe e tsene ka gare ha ka mona ga mo le go feretlha mo le gore mala a ka kgone go na loss ye nngwe e kentswe ka ra dinko go te ke yone ke jang ka yone ka tsela eo ke ne ke le ka teng ne le kotsi ye nngwe ne batho ba bangata bana ba sa dumele gore nka phela ntate ona ile gae a ile go bolela o ile a bolela go ile ga lokisetswa loso malome ha tla go saenela gore o tle go tsa stopo a tsamaile le ntate o mongwe o bidwa re Matlape o dula teng morokong gae kwa a tsamaile lena ile go bontsha malome ko ke roba di ntseng teng letsoho la Modimo le legolo ba kreya e le gore ke a phela bana ba itse gore ba go nka stopo ha ba tla le di-doctor le manurse go tla fela ba mpona ke dutse mo beteng ka tsela e mara ka mesamo malome a wela fatshe ke setshogo a lela a tshwanna gore a tsewe gape a thusiwe ke dingaka sepetlele mo ba mmotsa gore go etsagala mare no nna ke tle go nka setopo ke a go boloka la tseba gore ngwana kgaitsadi ake o shuile o etswe ke matlapa itle o saenana setopo se ke hae ga itse ba tlhole ba tla go nna ka tselena ba tshogile ka teng ba bolelwa hore o ile a tsoa ka moshareng ba bolelwa o ile a tsoga ka moshareng e ne se le bona go e kae ha ba bolela e ne le ka mora wena a kere ha o no tseba mare bona ba tla go bolella hore ne le nako e kae ba tla mpolela ne le nako e kae ka gore ga ke sa tseba ne le masiu a makae ke le moshareng e re ke re phomole re nwe metsi ha re tloa moo re tlo tswela pele hape ntate a tlo re bolella ka taba ena a tswela pele ke kopa fela re khutle re the ka mona ka mabenkeleng re nwe metsi fela hanyane ntate a ka phomopholomele re tlo tswela pele hape ha re tswa papatso re boetse re khutlile hape wena morati le motshehetsi wena seyalemoya sa Ponong Mohala Ditwe Broadcasting re ntse re na le ntate moruti ka kwano mme o ntse a hlalosa taba ya hae le hore na Morena Jesu o mo amohetse jwang ka tsela ya mohlolo ka tsela eo wena motho a nama le madi o kekeng wa dumela empa neng Bebele re tse sitang batho ha di siti Modimo hore na wa dumela kapa ha o dumele empa Modimo o entse taba eo le di video jwalo ka hlalositse hore di teng mane sepetlele tse bontshang taba eo hore Modimo o ntsa a tsosa batho bafung le kajeno o no le mane mo e leng hore rangwane o sa a ile a wa jwale
wa kry ena o tseba ana tsebisitswe gore ba tlo lata stopo, and then jwale ke bana ba o fumana o so o tswile. ba fumane se tswile bone ba ile go lata stopo. Ha ba tsena kwa ba fumana ke tswile ba ile go lata stopo gore wa go pata wa go etsa mosebetsi wa phitlho. Ha e kwana ba lokisetsa lephitlho naka mona ha ba fihla bo malome ba kry-a se le tsogile. And ntho eo batho ba ke sebeditseng le bone mining oo ba itse ntho e ke buang na ba le teng le ene ntate na tsamaile le malome aka ba tseba ntho eo e etsahetseng. Batho ba bangata itlhele ba bua ba bolella mme ba re monna yo ho ya ne se Jesu wa gagwe nkabe ya shule kgale. Monna yona o re bontshitse mehlolo a rojwa ke mine wa mokwalla a go robala di hospitala a tsoga ka ra moshara. Ke tsohile hara moshara ke tseba lae ya moshara ke tseba serame seo ditopo di se fumanang gore ke serame se se jwang. Ntho e ke buang ke ntho e phelang gobane e etsagetse ho nna ha ya etsagatsa motho mongwe. Yani ka bona letsogo la modimo ka bona mautlwe bohloko a modimo. Lentswe la modimo mo ke neng ke tsamaya teng ke ntse ke falla ho ya hodimo kwana pele ke tsoha ke mo ke ile ka fumana ke fiwa bebele gore ntho ena ke o tla itshwarellang ka yona o e rere go le bohloko dijo di le teng di seyo mara o e rere. Ntho ile ya nkgatla lentswe le le ba bang ba tla go ila ba bang ba tla go shauta mara o ska boela morago o tswele pele. Ha re dumela morena Jesu bophelo bo teng phunyeletso e teng matla a modimo a teng go iponagatsa. Ke dumela modimo momamedi wa ka ya mametseng ke dumela modimo ka ntle le nthonyana e ke tshwereng. Ke dumela go tloa Bibeleng matla a modimo a sebedisitseng go ntsosa hara moshara le ngwana ke ya la boraro o ka ba sa ntsebe gobane o na setse a le monnyane ka nako eo ha ke wela ke matlapa mara ke leboga letsogo la modimo ngwana ke a gola ke ntse ke le teng ke santsana ke tsweletse go rata modimo le go mo tshepa. Modimo wa tshepagala. Jwale ntate o ka hopola gore bonyane o no le dilemo tse kae ha o ntse o sebetsa mining ha ntho e etsahala? Ha ke tse ke wela ke mining ka gore ne ke sa itekanetse hantle. O sa le jongo? Ke sa le jongo. Ne ke tsamaya mane go bo 32 years. Ka mantswe a mang ngwana ha o nka ba sa o tsebe? Ka ba sa ntsebe o hanga ba sa ntsebe. Jwale ke batla o tseba gore na o tswile jwang boloying, o tswile jwang bongakeng, o tswile jwang nthong tseo kaofela? Ka letsatsi le lengwe ha ke tla tswa dinthong tse ho ne ho na le ntate o mongwe wa site yona ena ya around ya Freestyle. Ntate ona o bidwa Robert Pitso. Ho na le ntate o mongwe gote Isaac Stall e le wa Giyane. Ha ke tla fumana taba ke showereng ke a hlapa ke kopana le bontate ba batla mona batla o hlapa ne ke bina sefela sena se reng anti Jesu o na mpona ha ke ntse ke lela jwang. Ntate Stole o re o itse go opela ha monate ka re motho a ka go joina. Ha ntate ona re ka re motho a ka go joina ba bona motho ke motho ga tsoga moanyana go lwa go utlwa gore no taramo ke itse go bina. Ya ra go tswa moanyana o le ntate ona ke ntse ke mo reditse a re mara a o kile wa kopana le morena Jesu na? Ka ra khona Yesu o na shwe kgale. Ka arabiwa ke ntate Robert Pitso a re ene o re mo sule yo o sule gore re pholoswe o sule gore re le bophelo jo bo sa feleng. Ka re jwang ka gore o shwile rona re bua ka ene fela ke re kenya ye ke kena ya apostola ha ko ntle le mo ha ona ntho engwe go na le matsatsi le gona re buang ka ene a le a Easter mole re a mabitleng re o tsogile o ile galaleng.
bontate ba babedi ba ha ba bua ka dibetsaka, ha ba bua ka bophelo jo ke bophelang, ba re gonna nya ra utlwa kereke e siame. Se re buang ka sone, wa mo itse Jesu na? Morena Jesu wa amogelo jaaka morena le mopholosi. Morena Jesu Kriste wa golola, ka re ha ke a bofiwa. Ene ke bua jang? no machika wa bolela ga wa fa Ra ke a faswa, ke a bofiwa. Ene ke bua dintho tse ke tsentse tsa apostola ka mo le ka mo, mara ka re ha ke a faswa. Ba re ya go siame la o sa faswa, mara ena ka go lokolola, a ka go fa bophelo jo bosha godimo ga bophelo jwa kgale. Ka fetsa ka speed gore ke ba sie, ka sia ka rumunyaka ka ba tlogela mo. Mara ke le rumo ntho e ya bua e ka re motho bua le nna, ka nna ka iposa ka letsatsi le lengwe ntate mongwe wa rumo ya bone wa ko Botswana, ba re ntate Molatedi Molapisi a tla a ntse ipatlisa ke re ke tswa monyako ntate o ke yo a re ne ke batla wena, ke re ke tshabela mo tlung jaanong, a re ne ke batla wena, e le gore bontate ba pele ke ka ba sia ba ntsaya ke fetsa go tlhapanya re emele ra be re ya rumong ya bona. Ha ke tsena rumong ya bona, ba le ko rumong ya bona ba feta bontate ba ra tala tsena ga etswa ditee di mo marotho dintho tsena kaofela, ba ntlogela ba nna mo ka kopana le ba bangwe ba Basotho ba Maxhosa ba bua ntho e bontate ba ntse ba bua change house, ba re mo botshelong motho a pholoso. Ntate o mongwe wa Moxhosa ba re ke ntate Jonas, a re wa itse ke ntate Modimo wa go rata. Ne le ntho ya ntlha bophelong ba ka go ke utlwa go te Modimo o rata motho, a re Modimo wa go rata. Wena o ka ka nagana gore o iphelela fela ka gore wa kereke wa ya ha ke gane, mara ha o itse gore go na le motho a go ratang ya e leng Modimo. Ga bule ga tlhaloganyo. Ntate o mongwe le ena wa Moxhosa a re ntate Modimo ka mokgwa go ratang ka teng o ratile lefatshe mo go kalo. Temana tse ne ke sa di tsebe gore a neela ka ene gore ka morao ya tsetsong a le nosi gore ba ba dumela mo go ene ba se ka ba latlhega. Ka be ke re nya ke utlwile ke a go ipankanya ke tla nna lata ka osane ke a theogela. Ba re ra fetsa taba, mara o no re tšhakela go tloga moo. E ne re a ke ba bona ba ipetela fela ke be ke ipata, ha ke ba bona ba feta mo komponing gona mo komponing ke be ke ipata, ka be ke tsamaya ke ko rumong yaka ka re batho ba batla go ntse ha ke tlhaloganye pholoso, ka re ba batla ke latlhe kereke yaka ke tsene kereke ya bone. Ka letsatsi le lengwe ntate o mongwe ene Jonas a re go na le tente kwa a ko re tle re tšhake, ke be ke tsamaya le a nthipa ka tseleng, a re kwa ga go bue jaaka rona go monate kwa kante o le ka nna. Ha re tsena kwa tsa bua ga tla nako ya lentswe la Modimo. Ke gopola sentle mohlanka wa Modimo lentswe leo a na le ntsha moo ke le moo. Moruti a bala, e ne le mo evangeli a bala bukeng ya Mathayo chapter 28 verse 11, tla lotlhe ba lo kgatetseng. Ha moruti a tsweletse ka molaetsa ga tshologa meokgo mo matlhong a ka ya ka ntle, ne ke na le nthonyana ya ka ya bongaka, ne ke itse gore a nka utlwa gore moruti o le kerekeng ya rona o na le dintho tse di potang tse ke sa di rateng. Ke tswala ko ntle, ntho ena ke e latlhela kwa ganong mo ke ntsha ke kolopela godimo ira melelo e farologane, e green le blue le yellow le khibidu. Ha ke busetsa ke etsa so ke ithuta ka yone mo ke busetsa po. Moruti ona ga a tsena molotla ba netse go tsela gala a sa tlhola utlwa gore a reng kwa lefoko la Modimo, a tshwere ke boroko jwa mannete o morobala. Mara letsatsi leo ha ke tsena kwa ntho ya ka ga ya ntshebeletsa next. Ile ka tswela ko ntle ka rockmenta ya ka ke tlwaetse ka ira mehlolo ehle ke e tsebang. Ha ke tsena kwa e ka re ke gakatsa moruti ole, ha ke itse ke ile jang ka pele, ha ise go etse altar call.
bana ba le teng ba re ne ke rola e le mehlolo mo le ke rola moruti a rera a fetsa o tshwere ke matla ke tshwere ke maatla a Modimo ba re gote ke tsholetse mabogo ke sa ipone ka rapelelwa moo ka mogala Morena Jesu ba leader ka thapelo ya boineelo ya boipobolo ka tswella pele ke re ke a tswa ka tsamaya ntho e ke e boneng ka lucky ne re tsamaile ka koloi ya ntate o ne re sa tsamaya ka taxi ka gobane nka be ke tshwentse batho ka lucky ka ha ke tsena mo koloing ka ifumana gore ha ke a loka ka dula ka morago kwa le re le bararo fela ka dula ka morago ba dula ko pele e le gore tsela eo ntho eo ha se ditlhong ke batla go bontsha maatla a Modimo tsela eo Modimo na ntshwere ka teng borukgwe ba ka no botletse go bereke ga mala meroto makaka ka o fela mathe ke kolobile maatla a Modimo ke phulositswe ka a robile matla la pusha le fifi gore Modimo a mpontsha gore ha ke letho mo pele ga gago ene ke Modimo ya entseng le godimo le lefatshe e ba ke fumane evangeli ya Morena Jesu ka tsela e ha ke a fetsa beke mo re moyene ke nna mo go yona e ba ke a fuduga ke a ko bazalwane ba dulang teng ha o sa babaleha ha ke sa babaleha jwale mona ha o so le o bazalwane ntho tse di o etsahalla ka mora hore ke pele o lo welwa ke mae ke pele ke lo welwa ke mae gore ka mantswe a Modimo o na sa o lokisetsa hore o ja wa hana mo binga bo shwile mo be ke shwile obane ke so ka mora hore nke Morena Jesu maine o etse ka mora nako e kae maine o etse ka mora ga dilemo tse 5 ke amogetse Morena Jesu ene taba ena ya gore ke a force maine o nkwetse ka mora ga dilemo tse 7 o so nkile Morena Jesu ene taba ye ya gore maine o feletse o nkwele ntate moruti ke ne ke gana taba ya pitso ke sa e batle ho ha ne ke na le mabaka a ke a ntshang Modimo a bua le nna ke na le mabaka a ke a bayang gore ke na le bana ha ise ke hage ntho tse jwalo bana ba sa le banyane ba tlhoka eng o batla o sebetsa pele jwale ha re ye hona le ena momamedi ha ntate a se a tswile sepetlele o tsebe re ntse re dinka mona le mane hona le mane ha o so tswile sepetlele ba lo bolela kwana hore ntate o tswile jwale mosadi o sa o tshaba le bana le batho ba o fela le kerekeng ya Faith Mission ka assembly batho ba baleya ka o fela ba tswa o ko o re qoqele ka yeno ha o so ya hae jwale ya ratse ke dule sepetlele ke ya hae so ba o lokolla o the o ko ye matsatsing hae ke o phomola hanyane ha ke fihla hae ke tsene e le mantsiboa ke tla le dibese ha ke kokonya ha mme a bula mosadi a bula ga dubega motho a ska lela yana mehlolo ba baleya ka ntlong a tsena next door sa tse ke maketse ha ke a o kena next door ba baleye ha ke a kerekeng ne ke tsena monyakong a kereke batho ba betsega ka monyako o mongwe ba bona sepoko na ba e ba jalo ba re sepoko se tsogile mabitleng se tle gore tshwenya mo gaemo go tse ile nako e telele gore batho ba boele mo go nna gore motho gore o latela ka mo ba boleletsweng ka wena ha ba fitla kwana gore motho ane ha re lo molata ile stopo o fumane a tswa ka fridging what o tsoile ka fridging ha gona motho a ka tswa ka ra serame se ska jwale ha o ja bane ba utlisetsa dijo ne le go bala mo le mofumadi o no etsala ha re ja ka moramo kapa bane ba o sia le tsona ba baleya ba tla lebella gore ke kae ke tla mmana dijo le tafole mo ha tshwantse re robala e nna mathata ha nka ya pele ka moreng mme ha sa ya ha ile pele haka ha ke tsena o dule wa baneng ke mmotse tsa ke re go rile a ra iko
kore la ke go shebile ke bona mofu fela kore ntho ena e ntsene ke tshogile gore go atamalana le motho a shweleng sepopo sa tshogileng a re kana moshara o tshwana le lebitla go bolela gore o tshogile ka ra lebitla yaanong ga ke kgole gore o motho tota o ke go tsebang mona yo le wa ee no le thata jwale wa etsuwa jwang kerekeng ba baleya batho wa etsala kerekeng ba baleya o itlela ntate o mongwe a etsa plane nngwe a tla go nna malene a sa phutuloge na a dutse kgakalanyana le nna a mpotsa dilo tse a dutse setulong mala o ka re sepoko se etsang a baleye a mpotsa re a kwena ntate Morobisi ka re ke nna a re o santse o itse gore o pholositswe ka re ke amogetse morena Jesu jaaka morena le mopholosi wa bophelo baka a re o santse o itse o na le bana ba le kae ka re bo ngwana ke ba 3 ke banyana yo mongwe o sa le monyana ebile ke batlile ke ešwa ngwana ke na tla gola sa itseng tatae ntate o tla tsenya tlhogo a re o santse o itse mofumagadi wa gago ka re mofumagadi wa ka ke Kgaletsang Seli Morobisi ke nyetse kwa Garamago ka Mabe gara Babui ke nyaletse ntate Tebele Tholi Maoko Mabe motsadi wa mofumagadi wa ka ke Mrs Sina yo belegang ko gara Serepelele a nyala kwa ra ba go Mabe kwa ra Babui ko gona batla gore a bone gore na motho ke sepoko kapa ke eng o tla gopola dintho tse na batla bona gore a dintho tse ke tla di gopola ha ke sa di gopola o tla tseba gore ke sepoko mo le a re ntate ke go botsa go bane re a go tshaba ha e bonolo nte gore re phele le motho ya tsogileng ka ra le ka gara moshara mothong ke sepoko o lokela go ba mabitleng re botsa dipotso tse gore ha go etsagala gore o robale re kgone go pata re itse gore re busetsa sepoko ko se tshwantseng go ba teng re ntate a ke sepoko ke nna ke a phela yo ntse bang ke nna yo tare ba lo nkutlwisitse bohloko lo ba le a kere ke mofumagadi wa ka ntshaba bana ba ntshaba ha ke tsena ka tlungela ena o monyane o tla lela selelo sa masisa pelo gore ke bona gore man ngwano ha batle le gore ke motshware jwale ho no sna bo jwale ba tshwile ba di social worker tsona ne di le kae di ba be hantle hobane mohlomong ba maine ba tlo thusa lapeng mona ba ba bolelle hore ba o amohele o etsala e rile gore ba ngamogele ba maine ba ile ba fihla ganyisa mo ne re tsa kontraka mmereko teng ba ya Morokweng ba ya diofising tse le tsa kgosi e go ne go se be le di-social worker kgosi tsa romela batho ba ba sebetsang diofising mo ba tla ba addressa batho ba bua le bone ba bua le bone ba tshimola go bua mara ba sa wele sentle gore ntho ena me ke motho ntho ena e tsile ntho le bona ba dauta e tsile ntho e ke tsang 4 months gore batho ba tshepe gore motho ona ke motho ka letsatsi le lengwe ka moraga ga batho bana ba tswang kgosing le bana ba maine e ba ke nka di-speaker ke re bana ba dimpele o di mantlo le bone ba sa nkatamele ba di abahela ka rera ka re ke nna Morobisi ye ke gobetseng ke bolailwe ke maine ha ke kgone go rerela godimo mara ke leboga modimo ya ntshusitseng gara moshara wo mo e leng gore bongwana ke ba ka ba itseela gore ntate wa bone o tlhokofetse yo monyane na go tlela gore no na le ntata o ile a welwa ke maine e ba ke gone batho ba tshimola ba tla mara ba sa tle sentle gobane ba utlwile 2 days eo ke e rerileng be ke tlogela banna ba tla malome o tsile ntho e ka etsang so jwale o rerela ha o e kerekeng hobane ba tshaba ke dutse ntlong mo le ke rera ke le ka ntlong
ba utlwa ba kereke gore monna o le wa rera, sepoko se a rera. sepoko se tsweletse se a rera. Banna ba tla le bone mara ba sa tshepe sentle go fitlhela ntho ena e kgaoga. Yona ile a re wa go tsaya stopo, o nkile 6 months go le thata go amogela gore ntho ena ke motho a bona sepoko fela. Ke gopola tsatsi le lengwe go lokisitswe dijo a le ko go nna kwa, ha ke tsena dijo di beilwe mo tsa gagwe di mo lenang tsa lebesaga a ja. Ha ke kena monyakong ke tla o dula fatshe go ja a kgogoga nka plate ya gagwe a tswela ka ntle a go dula ka ntle kwa. Ke rangwane wa ke rangwane wa. So jwale ha re nke hore dilemo tse 32 tse fetileng nkabe o shwele. So ha re bala 32 to nou tjeo lemo tse kae ka mantswe a mang re ka re o phela dilemong tse ekeditsweng hobane tlamehile kgale o shwele. Nou so le lemo tse kae? Ka be kgale ke shwele tla di counta ba ke le 59. Okay. Ke setse 59 ka February ka di 2. Alright. No ke a utlwa. Yeah. 1959. No ke a utlwa. So jwale ha ba bona ko wena ona wa hola wa tsofala kore ba bona hore modimo ke modimo. Modimo ke modimo. Ke a hola ke a tsofala ke ntse ke tswella pele le bophelo. Ene se ke se ratang ho modimo ke le bona ntate modimo ka sona. Ha hona letsatsi le bakile ba utlwa go teng monolo a kula di-family di ntse di bitswa ba tla go ntekola. E santse ke le ka yona tsela e gobane ha ke a itshwara ke tshwere ke modimo. Amen. Mo malobeng pele re tla mona Bloemfontein ntate o mongwe a le go nna ntshebile ka mmotsa why o ntshebile ka tsela re man tsela ene re go tshabe ka teng re bona sepoko re sa bone motho mara gompieno ke gore ke bona gore tota modimo o teng wa phela. Ka mantswe a mang bophelo ba hao ke bopaki ke testimony ka bobona. Ke testimony ka bane batho bao mohlang re tla yang kwana Morokweni ke tlo batla ba mohala ditwe TV baye ba lo nka maikutlo a batho bana ba o tsebang ba o boneng ka nako eo. Gore re etsetsa le Thomas hona lo mong a nanang tabena se nnete a o utlwa o tswa ho batho a kere no ba tlo nana wena o ibua o tswa ho wena ba tla utlwa o tswa ho batho bona batho ba reng ba ileng ba teng ba o bona. Jwale ntate yo ke a kgola rangwane o sa hlokaetse e o hlokahetse wa nana o lata yona ndata mara yona na mo isitse hospital o santse na phela. Okay. Obane o tla kgona ho di bua ntho tsena. O tla di bua ntho tsena tsa. Jwale ha ne ke le Morokweni mane ntho tsa ntsa hao tse ono di ntse di le teng tsa ntse ono di beile e le tsa bopaki. Di teng Ntse di ona le tsona. ke na le tsone ka tlung. Ke taba tse monate ke ditaba tse molemo ke ditaba tse bohloko tse tshosang mare ke ditaba tse bontshang hore modimo ke modimo. Ke rata Setswana sa lona se re modimo phala balong. Modimo phala balong. O ile o phala nako o le moloi. Jwale o reng ho batho ba bang batho ba bang ba rata hore ha ke kgone ho tswa boloing hobane ba nshapa o ka re hote baloi ha motho a batla ho tswa ba tlo mo betsa bosiu o batla ho ya kae lena le selekane. So o reng ho moloi wo mong o reng ho ngwana o mong wa modimo kore o ba kgothatse kaofela ha re se re tlo kwana mantswe a o qetela. Momamedi go itse go tswa boloing o etsa selekano le morena Jesu ga utlwa lentswe la modimo ha le go fitlheletse le go feditse o maamogela jaaka morena le mopholosi. Wa bona nna ne ke le go godimo ka tsele makatsang go no go sena tsela ya gore mongwe a ka nkhitsa ke fentswe ke lefoko la modimo. Le wana ke go kgothaletsa gore ha o ka utlwa lentswe la modimo mo morwalong o leng hona o batlang go tlogela go itse go tlogela
motho a ke a go tloya ke nnete go a shapiwa le nna ke ba shapile ka gore wa ere go shapa wa go ntsha diphiri tse di sa ntshiweng empa ka morena Jesu ga gona mollo ye ka re o amogetse Jesu a emelana le wena ga o mo kope o itsamela fela o tla iponana seo seo o tla iponana seo se leloko la bona o tla iponana seo ba latlhile kgale o tla fengwa ke bopaki ba gago o ntse o re ne ke lemo e ne ntho e ka go thusang ga o setse o amogetse morena Jesu bua dintho tse no di etsa o sa le pušong ya lefifi gobane o dule governmenteng ya Satane o kene governmenteng ya Modimo e sa o kene hanong go na le mo Bibele reng ba hlotse Satane ka bopaki ba bona jwale o bua nnete ntate moruti ha re o pake bopaki ba hao ke bona bo hlalosang gore o tswile mo ke bona bo hlalosang gore o tswile mo le bona bana ba go tshepile ba utlwa gore motho ha a sa tsamaya le rona o re latlhile ebile o bolela dio tsa rona mara se ke batla go kgothaletsa sona ba go sonda mara o kgotlelele o itshwarelele o ska nyama moko ka gore ba go sonda bana ba go tshepa o ba tshepa ba go tshepa ba go latlha le ditsala mara seo ha sena mosola ke gore o bone lesedi ka Kriste Jesu ene o paka nnete ya mo o tswang teng go fella mo o sena Jesu gore isa sekoting sa dihele mara ha re na le Jesu re a le godimong amen re lokiseditswe le godimo re nna bana ba Modimo re a golola ditlamong tsa mosebetsi o re naganang gore ka mosebetsi o re tswela pele re ministera dintho tse di bonagalang kante ona mosebetsi o re ministera kgang ya go ya lefifing ya go ya diheleng dihele di teng le godimo le teng ene le godimo le tsenwa ka boitshwarelo le itshwarelo ka go amogela morena Jesu ke a tseba o ka bolaya motho wa ya pela magistrata nyeo ya seka wa hlolwa wa gololwa mara o golotswe lefatsheng pela Modimo o na le sekolote ha o sena morena Jesu amen ka mantswe a mang ntate moruti e tshwana le taba yane ya bana ba keneng di-gangsterism ba keneng di-gangsterism o fumana gore di-gangster tse ding di hana ba lokolla o ka qetela ntate e tshwana le yona e ba keneng di-gangster tsena ba gana go ba lokolola ba ba tshepisa go ba bolaya ba ka thusiwa fela ke gore ha ka pholoso a tsaya Jesu jaaka morena le mopholosi ke kopa o ko rapele o etse thapelo ya boinehelo o motho ya lapeng mane ho na le o mong molaetsa ona le bopaki bona bo mo tshwere ka matla mme ke rata gore wena mo lapeng ama television ya hao kapa o tlolela letsoho la hao mona televisioneng ebe o bontsha gore wa inehela morena Jesu moruti o tlo rapela le rona o ko o rapele le bona tate moruti Jesus a re kwale matlho re rapele Modimo a rona yana le matla otlhe ntate wa morena wa re Jesu Kriste ke bana dipelo tsa bone ketse Modimo a ka dikelello tsa bone ketse ra wa morena Jesu Kriste ba itshwarele ba go amogele jwale ka morena le mopholosi wa matshelo a bona ba go bone Modimo aka o le tsela ba go bone Modimo aka o le bobaleelo jwa bona ba go bone Modimo aka o ba rola morwalo o ba o rweleng e ka Modimo aka ke phunyeletso maphelong empa bokhutlong Modimo aka ke matsapa a ba roganya le lerato la gago re a rapela ntate a halalelang ba itshwarele bomme le bontate ba itshwarele bahlankana le barwetsane itshwarele malapa ka lebitso la Jesu itshwarele bana ba bannye Modimo aka ba boloke lentswe la gago le molaetso o dimelle o kenelele wa gelele o dule maphelong a bone ba kanye ka one ba gopole ka ona ka lebitso la Jesu wa Nazareta ba segofatse ba tswa ba segofatse ba goroga ba segofatse di-planning tsotlhe tsa mesebetsi tsa dintho tsotlhe ka Jesu Kriste morena wa Nazareta re a leboga bitsone le la kgosi Jesu Kriste morena amen amen re leboile ho menahane haholo re rata hore you can like and subscribe with Mohaladitwe Broadcasting rata le ho subscribe le Mohaladitwe Broadcasting
o ka lahlela di-comment tsa hao haebaneng o na le dipotso kapa eng, di kenye di-comment tsa hao. Haebaneng o rata hore Morena Modimo a tlo sebedisa Ntate Moruti sebakeng sa lona, a tlo etsa crusade mo le leng teng, commenta ka tlase mono mona televisioneng ya Mohaladitwe Broadcasting. Re tla di bona, ebe ho ka etswa ditlhophiso, ebe crusade ka ba teng sebakeng seo. Kopana le ba Mohaladitwe Broadcasting ho fumana hore o ka mema moruti jwang, ho tla fepa phutheho ya lona le ho ka le fa tseo Modimo a ka di etsang. Re tlo ba le session e nngwe hape le yena moo a tlo buang hore nakong eo Modimo a ileng a mo sebedisa, o mo sebedisitse ka dinako tse ngata. Ho na le nako a ileng a rapella batho ba tswa diboko le dinowa tsa tswa menwaneng, ntho tseo kaofela ke dintho tsa nnete, ha se mampokisi, ha se magic, ha se. Modimo o ile a mo sebedisa ka ditsela tse ngata. Re tlo bua le yena, ha se ho qetela re bua hona jwale, re tlo bua le tsona jwalo ka ke tjho ke re tlo ya le morokweng neng, re tla bua ka dintho tsohle tseo a ileng a di etsa, feta ho tsona. Le hona jwale o ntsa rata Modimo, o na etetse ka Jesus Christ Ministry letsatsing la kajeno ka kwano ka Bloemfontein, mme a pota ka kwano a kopuwa hore a tle mona televisioneng ya Mohaladitwe Broadcasting. Ya reng e tshweu kgotso ke Thabo Mafike, o ka ba sadisa hantle Ntate Moruti. Salang sentle, Modimo a kgotso a le sofatshe. Amen. Amen. Amen.